Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani.
Ongko ng Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti, Keda, Vata.
Katoa kana i tala noa ke vanua mbalavu e ame wakai roma i sera takatunga ni wikenda o mbale ko roi ke tu mundu ka rongo di talitunga kena na domo i vili ame tui tonga. Tomo i bewa kamaro takituka ani na nonda i wasining o na Vata na e kawiwi naka ni moni tiendendai ni ka tini kalimba ni singa ni vula mei mai da wakananda koe tiko na singa tambu ni tina na moni madhawa sange o tinga angoa na noa wiki to Amerika sa singa tu siti tiko wikemdo mai viti wakambula tiko ani ni taka ni o ni amaro taka kede na kena mai wakana numi tiko na singa tambu ni tina na moni madhawa sange o tinga angoa wakanuni vinaka tiko kina ndo tale na madhawo ni kena ngaravi na itavi tu me na ngaravi na wuli na dhaka ke na ngaravi tiko ni Bula e vale wakanuni vinaka tiko ani na nondai wasining o na watongo na radio Bula Duavata kausureti kia mni menda na veto mani tiko ani na kavi ni kua ndorongo di tiko na nonda programo ina vea kavi ni moni tiki na wakarombuka mai na tolu ki na vitu na kaloko na kavi. Wakimdo na singe sema bo tiko mai o ni singe kuni ambeka wakandua na radio Bula Duavata ke reitu ngā muninge wa se tiko ani dona like dona share ke rautal ngā ninge muria tiko na nito channel na YouTube channel rau ninge subscribe kina also follow us in Instagram and ando makasara vinaka wakalevu na ndo sema tiko mai vekim ni na sando sema tiko mai na visinga and we programo ke de sara ndo rongodi tiko ani na no de wasining on Vata ndo la kimbitiko na YouTube channel o ya ke bakau ni sanga ni na vi rongoda na nonda ai wasining on na vana ya o na ndo na singa tiko mbanga na programo se na ulutanga ni na vi rongoda ndo beautiko ani na video and nito YouTube channel ko ya usret kimni moni na kai sikova talitunga yani na radio Bula Duavata and na YouTube ndo tiko na subscription and na like follow us on YouTube and na webu ke talitunga wakalevu no moni tokaningo una vuninda kuanda na veto mani tiko yani and wasiningo na vatongo me na gele ke dava sara tiko na vitu na kaloko sivatongo na tolu e na tini ka vano miniti wakambula tiko yani vikimdo ke de sara na sema tiko mai and kavini kua usret ke moni sema tiko mai na mai teko vuta ke talitunga ni kua endo na nonda VCCV kana ngai madala tiko desa na nona tiko na mandingi o de na kalungata tiko and ai wote o tini singa ni vulangona vulo mei ko ya usreti ka mnimo ni sema tiko mai kina ke bakamba ke tiko e sona ulutanga o ni na vina kata menda mai vetal no taka na nonde wasining on Vata and a vea kavi usreti ka mnimo ni ngai wala tale tanga mai ni vetartar mai rau ni ndangai vetala no tiko kina yo wakandu ni vinaka and vanua dhabanga o ni sema tiko mai kina and kavi ni kua nduindi tiko na singa nduindi na ngauna nduindi na vanua and sema tiko mai kina ia da wakavinu vinaka tiko ni rawa ni nda mai Duavata tiko and nonda wata watongo na radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda wata tiko mai na muni tokani una vuninda kua ni Bula vinaka. Sanaya kami ni singani sudi Auga ibisuba enadu Kede buya tuna onenu Matake nate na sudi Sanaya kabi ni kirisimasi Ole kanita wa seraya ba Ibisuba kena langi Ena be ya kabi
Magisudu Aunga Ibisuba Enadu Take na su and a loba Sanaya kabi ni dirisi masi Ole kanita wasela ba Kena langi Ena ya kami Mai naingani Ibisuba kena langi Ena ya kami Mai Kena langi Ena ya kami Mai naingani Ita toka nai tavi se roi ama ve simi rava ve wakamaro te tukani ve kianda na kabi benaka ni mo ni tende ndai nei ka tini ka lima ni singa ni vola me sera kata rava ngona ve wakambula tiko mandene kina ve kimdo na sema tiko mai nei kavi ni koa ka usere tiko mdo do sema tiko mai na tiko vu talitunga ndona nonda ve CCV nei kavi ni koa wakambula tiko ani ve ndi mai ko mai suva nimbula vinaka sandende o ningai lorai wakambula talitunga ani ve iferemi ndaku ni kuila nuni tiko ni na rauni tona me vital noa obi ana kavini kua member leta tungana waka rau kena wakana numi tiko na sukuna day o ya wakambota na wati ni moni madhao ni bulangona bulo mei waka nuni ni rauni ke tona me vital noa tiko kena turanga na presidendi rona turanga karoweli utaki tiko ana songa ni vuli oti ni ratu selala sukuna memorial school Amerika ifere mindaku ni kuila ke naita Joe Toka ia wakambula talitungani ve randini talatala ana tuivanga ni mbula vinaka na sema tiko mai ne kavi ni kua wakatalanga kina ve Elizabeth Pala ndombula vinaka mai Mountain View wakanduni vinaka talitungani ve kimdo mai na yatu kuka mbula vinaka tori katinai senga talanga ningule thavi tikino kimdo mai Santa Rosa rambula vinaka ne tani manu apai ki lela salu mbula vinaka sista wakanduni vinaka tukani ve kimdo mai Santa Rosa and singa lewu vinaka ni kua wakatala kina vi suliasi rabuni kau nimbula binaka na lotro sangabulu kandua Marshall Place Tadirua Plains mai Nandavanolomani wakapula talitangani vi unai situnindau nimbula binaka wakatala kina vi Mateo Walu binaka na sema tiko mai and long investment is it long? Say log investment mai sabu wakambula tukani vi kimdo mai sabu ena kavini kua wakambula talitangani vi mbuise ni sea randa kua binaka wakalepo na sema tiko mai ke kimdo talanga mai Newark ndombulu binaka wakambula tiko yani ve salayasa Nyewa soti au sailasa na idhengu. Wenaka wakalevu na sema tiko mai. Ni sema tiko mbeka mai vei sailasa. Wakandui ni wenaka tiko ane viki mdo. Wakatalanga kena vei sista vasemada. Tamani valu seta reke. Ndombula wenaka mai ndela ina mbua. Wakambula talitangane vei emosi na sivi. Wenaka na sema tiko mai na kavi ni kua. Kauna vei wakambula tiko vei kiomni kedesar na venga ravi tiko. Ana vei vanua kedesar. Ni venga ravi ana vei se vura ni venga ravi tiko kena. Sema ni venga ravi tiko val ni mbula. Vei rana tambangasi ni tambangone wakanuni binaka tiko yani na radio Bula Duavata ene kavi binaka ni moni tindai sivatangona tolu ena rua sangabula karuana viniti Right.
na nonda viti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karuana kaloko ena singale buli bakaromboka ve kemundo mai viti ena radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo ili wake na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ngadha se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kwentiko. Na bakani sa musoti ni kene bakatakela kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando Bula Binaka. Dosen kay toki mai, endo benaka tu bangara. Iyo, ni Bula Binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May pagkatumuli ang madoni turta na dadakan na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista kasarangan nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nito kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liungori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E Kauti viti mai vokaboleka ka voka se utaka na wana nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yando kina chase ninguna ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona karen ngona binakadina. Ngay ndolo mo talangango na nondato boutique. E woli teki na naisulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena veibu no bolekata. Era talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemando we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani. Beba
Onko na Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti, Keda, Vata mai. Manda vakasi sinai sambala bundina endo sengani veirai suwa vake maile wandaru simba musuka sombu ya vinawani siwa songo ngani marau ne vakatangi ni durumiao aula musuka tunga senga taleve auna mandua suwa vakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa auna musuka tunga senga taleve que manda mai tuisi la vena linganda rondani si kuatale niko kao ai no musinga ni sudu endai to so mai no gulewa mai tukuna veya uno mulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke auna musuka tunga senga taleve auna mandua suwa bakamalua nikuwa nambongi ni ngunusinga auna musuka tunga senga taleve auna mandua suwa bakamalua nikuwa nambongi ni ngunusinga ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke auna musuka tunga senga taleve auna mandua suwa bakamalua nikuwa nambongi ni ngunusinga Ia sandina todo ko amu sandenge o sa modenga ke me vakai mai serta ka tukani weekendo teito si mareau e na radio Bula Duavata ka vitiko ni moniti ka tini ka lima ni singa ni vula mei to tolo na tosa ni ngauna dona kana bebe so tali tunga ni nraki na madha sawoti vida na madha sawoti ke mai bakela tiko na batambata ni kua na moni madha sangi o tingo ni kua na madha o talangango na bakela isar tiko kina na kata ni nraki and nito ya sanongo na Tombalewe California Tombalewe San Francisco
Francisco. Na e California kede o Wambota ni na wakilei saratiunga na katakata, ka sa wakanuni vena ka tiko e ani, se mani wakadawa na Itavianga ravitiko, toki lavi na ka tiko e na Tomba Levungo San Francisco, ngai ndo katakata nga mainan raki, sa tekuvu wata talinga kena na kama, ia tekuvu talitunga kena na oso na vi moni madhao, na moni madhao kede saro kilani, sa tuna i tuba levu na songo, levu na o nga mantanga ni matapu wale, o nga ni tikina, ni asana, ni kornivuli, ndo nga ravitiko e na vi moni madhao kede sara, ia na moni madhao, otioti ni moni madhao ni bulangona bulomei, na nga ravitiko kena, na kena wakana numitiko kena na ratu sakona dei me wakaira tau na miuta wata tiko na Leoni Committee, karatou dhidu waka tiko na songo ngoser tau dhidu waka tiko na songo ni wuli wati, na korni wuli na ratu sa lala sakona Memorial School, waka idhuri tiko arto na wakarau takatalitunga na kena maru takitiko, sena kena wakana numitiko na ratu sakona dei, na oti ni oti ni moni madhao ni bulangona bulomei kena i tukutuku matela lai nenge nana ma ki tuku makina me wakatalinga wa wakarita ka tuku nia na teku wutaki talitunga ni koa indona nonda VCCV kana ngai madhala talitunga na moni bulangona oti ni bulango o the sa nona tuku na kalongata na kena i tukutuku matela lai nenge nana ma ki tuku mai nenge sema tunga mai kena radio Bula Duavata so ritika mni o titiko na vai na tini na binitia na kawini koa rongo titiko kena na nonda ngona wakaru taki me wakai vito ko ni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force ngona i songo ka ndau tutaka tiko ngumu tu sara tiko na we wakarara mata ki tiko na wengarabi tiko we kenda kede sara na ngole tiko mai na we matani tu waka na mai na wasa Pasifika kanda sa mai waka i tiko senga walanga i California Amerika tau doko i orto na tambana karto wengarabi tiko we kenda i California sena i se Amerika mai wango ia na Regional Pacific Islander Task Force karto ndo we toko ni tiko na kena dhidiwa ki tiko na nonda wata watongo na Radio Bula Duavata lewa na i tukutuku arato ndo biuta tiko mai me na mai wakasabui tiko e ani me rao ni na Vukia tiko na nonda Vito Seaki, vukia tiko na nonda sa mai vangarambula tiko, e na vanoli vongo Amerika, ka wakambimbi tiko, na nonda ngaro na tiko, na nonda bula, wakateki kanda sen nonda tiko mbula na kena i tukutuku matela lai songa ni tukutuku erto wina kate tiko mena mai wasi tiko ani wikenda ene kawini koa ka usare tike mani mo nenge nana mai ki tiko mai kena o yani sivi toka na wā ena tini na miniti na sera katarawa ngona via wakambula tiko ani kena vikim ni kia de sara na sema tiko mai na kawini koa wakambula talitunga vikim do na singei sema wau tiko mai ndo singei kunea vumbeka na radio Bula Duavata vinaka na sema tiko mai kera tunga kera ninge do na like do na share ni murike to talitunga subscribe tiko na neto YouTube channel do mi tiko ni kina na we porokaramu ke de sara na we talanoa so endo mai leo tiko ni porokaramu na we singa na we mother endo mi tiko yani na neto YouTube channel wa na radio Bula Duavata YouTube wakanuni vena tiko yani ni samai votongo e tini ka walu no miniti me wana kaloko kenda waki kamni talitiko ni bula vinaka Israel tawake vinaka wakalevu na sema tiko mai toranga nei ta wakanuni vinaka tiko yani vikimdo mai longani bau te levu nei ta sa nei tanga wakambula talitingani ve maramatau liviana ngoro vinaka na sema tiko mai na kavini koa maramatau sandende ko ni ali mai wakanuni ni nandona singa ngona mai ndo talitunga na nomuni dhawe na radio Bula Duavata wakambula tiko yani ve anti Pauline Molia vinaka na sema tiko mai Petaluma na singa levu ni koa wakambula talitingani ve ndowe maliana ngone mai tumba ndo mbula vinaka na sema tiko mbeka mai vengori ndowe mai San Rafael wakambula talitingani ve JS John's mom wadhoke nimbula vinaka Bula vinaka tine John wakanuni vinaka talitingani ve ilitai wakatalanga kina ve sertu ivuia vinaka wakalevu sertu ivuia nuitaka ni atotoka talingana no muni Mother's Day wakambula talitingani ve SDK vinaka na sema tiko mai ne kavini koa bula vinaka Mateo Balu vinaka wakalevu na sema tiko mai govertona security guard and long investment mai savu vinaka wakalevu na sema tiko mai
Be Sakaraya, bula vinaka Sakaraya Rambuka, kei Pradeep Chand. Vinaka na sema tiku mai na kavini kua ve kimrona turanga, vakatelanga kina ve marika vakatawa, ni bula vinaka kasa turanga baleti, vinaka na sema tiku mai na kavini kua, via vakambula talitangana ve kimto me Pennsylvania, sa bongi tiku mbea kangura ve kimdo, voleka tiku ngoana vitu, vakanuni vinaka tiku ana ve kimdo ni to toka tunan raki mai Pennsylvania sista, vakatelanga kina ve ndimai ko mai suva, don bula vinaka mai na korturanga mai Sacramento. Bula vinaka obi feremi daku ni kuila. Vinaka pakalevu na sema tiku mai na kavi ni kua. Senga tala ni ngule da vitiki na mere anieli. Vinaka pakalevu na sema tiku mai. Don bula vinaka mai Canfield. Vinaka ndove. Wakandu ni vinaka talitunga ni vikimdo. Na singalevu ni kua kauvia wakambula talitunga. Virtona ndovengu. Bula vinaka Sovaki. Ndiso ke ilaisa. Wakandu ni vinaka tika ni vikimdo. Bingana vanu engaravi tiko kina na itavi, ngaravi tiko kina na itambangase, na kavi ni kua, gomena no mundo tiko, na radio Bula Duavata.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani. Lavo en Wagaropuka, Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binaka may sana kadua, sana tiko binaka talingana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. E na rao walangan ni tos na tjana kemu isau,
me bakana I vakatangandangende ni no mutumbu. Rongoda na imbalan-balan ni Vaka sa mango kena bunga tele na nonda programa boro taki. En ono na kaloka na via kami ni boro muka vi kemundo ya Amerika. Dona kaloka na singile ni boro wai vi kemundo mai viti. Wakai lavo ena boro muka. Rongodi kena na nonda i sala na kena daw ena vika wakai lavo. Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Andreva na vei buke, ene kena semi na nomu libo a Senegas, ke taurani buke iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. Nada be kumarota katiku. Senga, esan dondi na marau kena voga vingile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere wala ma se mundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu to wakatabe ya? Sa tumu mantanga na numundrang senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na itoke kanda sa may vogay tiko-tiko ngo ya Amerika. Rawa-rawa sar na vogay leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu walu lima, e na kena ituku-tuku mataylalay. Yavalata, deo nanggay dalata e na Radio Bula Duavata. Veitalo no te kina na vika membaleta na nondong bula, may veira na kena daw may natambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Rongodan na bana kaloka na via Capital City and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga nitikan na kaibiti Amerika. Ongko na Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti Keda Vata mai.
Oi Bartona Bonga in the line na Vata nao ya na Radio Bula Duavata to mai beba kamaro tak tu kani bekanda na kabi bena kani moni tendendai katini kalima tu kani singa ni vulo me tu siti bekando mai nonda wakanu ni bena kani tosa bena katiko na kana garavi tiko na betavi kede sara au sanga tiko mi reida mai na wakamatela lei so me maleta tiko na kana mai waka vuita tiko na passport kana rawa ni waka vuita kana nonda passport wakambibi kenda to na tiko California, kena bebo no bola kata, koe au waka sangara tiko me un reta mai onge mani sangatal ni reida rau tiko i anandona ngone leka leka ngo, au nangai wasia tiko ani kina ka o ke langa ni ndondono merto sa tiko ngo i California me tiko vuta ki tiko ni kua na kena rawa ni laki waka vuta ki tiko na nonda passport se veki ni mbeka na sa yali na nomo ni passport rau telengani o ni na lako milindua tali na nomo ni passport. And
andondon me sa tiko butiku ni kua au wambota ni andondon me rotona mai tiko wole California na loma ni ruana madhaongo vida na singa toka weekend to i rango and tomba ni San Francisco Sena Bay Area o tianga rotona lako thaki talangai ni bikim do mai Sacramento ia ona ge bakandi takatali tiko yani and dona kana ni roa ngole thaki i Washington DC na vida na madhao sauti lisanga i tali tungana kia na wakabuita ki na passport ngai au ngai senga tuni kila ni ndua tani na yadha e wale tu e na nungu wal ni sudu e ndua tani na yadha e wakanga takatu e na nungu passport ia ka sa mai expai tiko e na bula sauti na bula e pereli o tia o sangai na numa tinga o iau ni o wakanga takatunga na wuninda kua e na yadha nei to yadha ni matapu wale na surname na wuninda kua o sandu wakanga takatunga na wuninda kua ia na au ngai senga tiko ni waka samataka na lawa ka maybe sa na mbaki sauti ia o ke latalanga ni sa leu tiko na kena vital no na ngona sa maybe so kina na matini tu ka una numa ni kela ni sa senga soti ni na waka mbimbi taki na kena ndondonu mo na murianga na yadha ka sa tiko ena no mo i wal ni sudu koe amani lakutunga ni kina na nungu i wal ni sudu e walaitunga kina na una isi tivika ia na o tiang dinangani walaituna e dhei nungu tā na wuninda kua ia na passport na nungu passport e walaitu kina una isi tivika wuninda kua ia na nungu passport ia o te aunga i ko te animela ki wakawoi taki na nungu passport angeritu wakaritaka mai o iko na liwi so takatale na e dhamu e na rao na nomu passport wou e na rao ngani wakaangata ki kina na una isi tivika ke wakao na winakata me wakaangata kina na wuninda kua mo na mena le ndua tale mai na nomu i bol ni sudu wou me rao ni ngai mai tambaki tale na nomu passport me wakaangata ki kina na yadha kedhe ko winakata na una isi tivika wuninda kua au sange o sa dhaka tiko na kainda nonu me una dhaka me viso kina na se me na laki wale kina na yadha kedhea au ngai na numa tiko ni ndona kai o waka samataka ni o ana numa tiko, a dhalambeka na nungu na numa ni na lawa ia na taraira tiunga na winakata mera kela rawakainga taka tiko na non-ra passport. Rawakainga taka tiko kina na ea dhanra ni wakawati se na marriage name. Ia o na numa ni ko ngai andondonu merli viso taka mai na non-ra wal ni sudu mengira ni mai viso kina na ea dhanra se mera ngai wakainga taka kina na iadha ni non-ra wakawati. Sena iadha ni wakamau. Ia au dhala wakalevu kau senga ni kila o kilani levu tiko na kena vital noa wakaidhuri tiko wakanunui tiko ni o kilani bunga wikanda sember tiko ni expire on the passport se sayali tumbeka na passport ndana gebi na katali minandona passport wo go wikanda na marama ka sampo ndo toka na dhaka levu dona onga levu menda na levu so takatiko mai na yadha menda wakaanga takatiko na yadha enda na winakata ena no da passport ia na kanga bimbi menda na kilatiko ngoa na yadha da wanga winakata ena passport mena wendonu i kene yadha ka tambaki tiko ena no i bol ni sudu ia na kanga winaka kena ni sa wakararo takitu na kena dhaka na bol ni sudu kena tambaki mena i bol ni sudu na levu so taka na yadha mena e totolo wali tunga na kena dhaka mai na kena visau na yadha i ando na kai runi da waka winaka tu kena na technology na gonongo sa wakararo taka na ka kethe ia ndonga na kalila i o yana wikau so takai na nungu lisanga tiko me wakavuiteki mai na nungu passport ia ve ke mundo ka do sangatiko mena babu takina nom do passport se mendua na passport ni sa yali na kamakawa ninge na noma kitunga mai ke bakao ni sembertiko ni se to robina kana da usoti medaka and ndo na ngona leka ngo ona ke vaka matata takani kina na vika ke ceremony na vaka rotaka mai ke na ngauna na vanua erto na tiko kina weekend to i rango na Bay Area wakatala kina wikimundo mai Sacramento. Sivatunga na vai na dio na miniti and sera kataravango na bia wakambula tiko kina wikimundo ke sarna sa se matiko mai and kavini ko ndo bula binaka
Doanga na ngona leka ngoa ninge nana makitunga mai kina, and then rongo the tiko kina na iwasi ni ngona wakarota ki kartondo we toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. Ina ngona ngoa te indu manda na i tavisere, da rongo da manda na i talano ni kawai kamikamida. Wia wakambula tiko kina ve vina i sisi rovato mbula vina ka sista sandende, wuni taka niunia maru taka na numuni singa tambu ni tina, wakatalanga kina ve nepa na i tau. Nimbula vinaka nep, ka nuni vinaka tikani vikimdo, and time boto wo kora na driver ni Nahau Transfer and Tours. No bula vinaka na driver ni Nahau Transfer and Tours. Nimbula vinaka mai nandronga. Wakatalanga kina vi marama na ita. Marida Pita, wakanuni vinaka tukani vikimdo mai Sacramento, eliki ngukilau vinaka wakalevu na sema tiku mai. Ane kavini kua wakatila kina ve ilai tia tama imbeka, wakanuni vinaka tukani vikimdo kia sara na sema tiku mai, ane kavini kua se venga na vanua. Wani sema tiku mai kina, wakanuni vinaka talitunga na vuku ni waka ulori sa suka tiku mbengona takadaka, se ni senge waku sukusa tiku na lai tiku vu takadaka. Awni taka, ni nangangaro ni tiku ngoni sala, Weke toa California kata sartiko nandraki. Nimbula.
ongo na programa Worldtaki mana Regional Pacific Islander Task Force and a radio Bula Duavata San Francisco na Kauti Keda patamai. Kaya nakasasi vitongo na vai na tini ka 5 na miniti me wakawa wakareta ka tiko niana non de wasiniga na kabeto ko ni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force and a radio Bula Duavata dorongo di tiko ni kavi ni moniti ke na wakarambuka. Ni kua au bia wasi tiko ngayani na itukutuko membaleta na health fair. Health fair ngora e wakatoka i tiko na Fijian Ministry Health Fair kana waka yadhuri tiko and ka tini ka vitu ni singa. We come do and Ranukai, California tōdoko. Visurete ramba tiko yani na Regional Pacific Islander Task Force. Wakatanga kina na Radio Bula Duavata ke na tolu na isongo lotu kartu sa mai Duavata tiko ka sa mai tau ia uta ki tiko kina indona isongo ni take ni rau tale ni rawa ni na libu tale na isongo lotu mera na seama mai kina goa e ndua na kena sanga i tukunga me na rawa ni wakaidhuri tiko, wakaidhuri wasoma na we wakararama teki tiko membaleta na we kai so membaleta na nondambula wakatoka i tiko ya na Health Ministry, na Fijian Health Ministry Fair kana wakaidhuri tiko e na wakarowaine ka tini ka vitu ni singa ni Bula Tune wakarowaine ka tini ka vitu ni singa ni Bula Tune e na teka tiko e na tini ka ndona kaloko ne mataka ki na tolu na kaloko ne kabi. Veisu reiti raramba na turanga marama we kiam ni talangana, ira talangana lalai menda na laki sote ani kina waka lebu e na teko tiko na tina kandona kaloka na mataki na tolu na kaloko na kabi e na waka idhuri tiko e na Pedaluma Recreation Center o ia na tolu Rua Saiba North McDowell Boulevard. O ke lani sabi kiam ni o ni sana ke la tiko na banongo Tolu Rua Saiba North McDowell Boulevard, Petaluma, and wakaidhuri tiko na health fair ngo, ka na arna tiko yani kina na wakailesi mai na vitambani, mai na tambane so, ka rangarawa tiko na vitambana kede sara mai na tambana nimbulai, me waka na kena rawa ni leituri tiko na tumbunindra na suka, wakatalanga kina na nomuni rawa ni sa laki tikabu wakalefo mo ni lilo rai wakabuni wai. Tiko na insurance senga, ni ngoalenga yani sa rawa ni na laki tikabu taki saratunga kiana nomuni lilo rai wakabuni wai. Wakambimbi tiko ngo, bikimdo na tiko mai na Marin County, na Sonoma County, leo busara era tiko kina sa raundakai sa rai tambangasi tiko senga tiko mbeka ni o nisi kilana bono mo ni na laki lore kina wakabuni wai ngona binaka ni menda mai sota ka rao ni sana mai tiko buta ki tiko kina na nomo ni laki lore wakabuni wai sanga tiko so tale na tambana ka sa ngai vital no te ki tiko ngo merna ngole talinga yani na wakalesi mera matataka yani na vitambana ngo me wakatiko na cancer we matangali cancer wakambimbi tiko na cancer ni sulu kena cancer ni wawa se na colon cancer me wakani ngo na matangali cancer e low rai ni sa totolo saratiko na kena tete be kenda na ngole mai na wasa pasifika wakatala kena beira mai na matani tu wakaisia beira na yangololo ai ke na kaimerika loloa go na mate ka low rai ni leo tiko na wili leo na kende wili tobi kenda tiko na mate ngo na vi mate na matangali cancer ngo wakatanga kina na hepatitis B ndo na mate ngo enda senga soti ni dando kelatu senga talanga ni dando vetal no takatu na hepatitis B ngo ke bakai senga ni da leilu reikina senga ni da kilani tobi kenda tiko na kai wakandomo bula kina na hepatitis B baleta ni senga na kena wakataki la kila no symptoms men da kila kina ni tobi ko tiko na hepatitis B na lako tinga ke bakau senga ni on lo re wakabuni wai senga ni on ngunuba na kena woni kau e rawa ni na laki wakalenga na se rawa ni na laki tobi kenda na
liver cancer. Koia na vika en donu menda na gangaroni tu kina se bimbi kina menda na ngole ani en singa wakarau engo e wakarau taki wakatamba kindua sarangango e rangole ani wakatamba kindua na wakelesi mai na tambana ni mbulongo membale te kenda sarangana i toke. Senga talindo na kautamata e rana tiko na singo ya o kenda tau saranga na i toke. Koia wakatoka i tiko kina na Fijian Health Ministry Fair. Meo toka rua takatale na Fijian Health Ministry Fair. Ia, na kai totoka kina kau sureti kam nimo ni na ngolen kina wakaleo ni wakai dhuri talitunga kina na dhaka ni linga. Erto na wakari takatalitunga kina na nonreto dhaka ni linga na isongo ni marama mai na Petaluma Wesleyan. Na songo ni marama mai na Petaluma Wesleyan ka na woli takitalitunga kina na kakana na barbecue ke na we katali so arto sana wakaru takatuyani mendana laki wakaiwata kina ka wakatelanga kina na we ka eroni erto na laki woli taka ka raoni ndana laki wakaitalitalitunga kina. Iana ena wakaidhuritiko ene ka tini ka vitu ni singa ni volotune nagai mbitiko yani na kena tikindua nagai wakau yani na we songo ni nabi matalotu ke saraka tiko woli na Sonoma wakatelanga kina na Marin County bikim do na ai songo mai Montgomery songo lutu mai Montgomery wakatelanga kina San Rafael Petaluma na Assemblies of God ke kim do na CMF do tiko talanga mai Santa Rosa besureti raramba tiko senga ni ndua na senga ni da wako ai kina sen menda kai na kimdo na songo lutungo e do wako ai kina senga go memba leti kenda kede na i toke na kau i toke na kaiviti kanda sama i wakai tiko e na vanole bongo Amerika baleta ni sa lewe era sa ngole tiko mai ka senga tiko ninda kila na vanua menda lako menda le lore kina wakabuni wai lewe ndongir mai ndo taronga mai una endumbeka na insurance na health insurance e tiko roni ke tolo re kina wakabuni wai ango na bonongo au suret kem ni moni ngolen kina baleta ni rtona tiko talanga kina na wakailisi sanga tiko me rtona tiko ni kina na wakailisi mana Jewish community au kelani au sandu suli tiko ani na Jewish community na contact moni lako kina ke bakau ni semberni ngole kina ngona ngona vinaka moni na ngole ni kina laki teko buta kina vitala no me raunio ni na lore kina wakabuni wai na mate so nda senga tu ni ndanda vital no taka se na mate so kasava kilai wakalibu weekend to na itoke na matini suka na tumbu nindra na stroke na matini uto na cancer na we mate ke sarongo ko ai bimbi kina me to la ko ani me roni to na la ke we wakararama te kitiko e na we ka ke saritu na matangali bibu ke tu ka rawani to na wakayanga taka wakapepa se senga ngone sengase leo se tangane samani balabu wakadava na balabu ni ngona and sama itiko kina Amerika sengi bulan 2 se sambakin 2 se sambakitini ango enganiti kenda kede ko ya we sritira ramba tiko ni kena kerto na Regional Pacific Islander Task Force wakatela kena na Radio Bula Duavata kerto na songo lotu kartu sa main Duavata tiko na kena sanga tiko menda wakararama taki menda buke na kauito ke mai viti na kai viti kanta sama i wakai tiko na vanua liobongo Amerika orto na songo lotu ya na kena nivo wakatela kena orto na Petaluma Wesleyan ke na Petaluma Fijian Ministry orto na songo tolungo kartu sama i vito ko ni takatiko na Regional Pacific Islander Task Force kena Radio Bula Duavata na kena mai tauia watakitiko na songo dhoko wata ka wakatokai tiko na Fijian Health Ministry. Koia visuritira ramatiko na wakaidhuritiko e ka tinika vitu ni singa. Wakaro waine ka tinika vitu ni singa ni vulotune. Koia ubia kere kamnikina, save the date. Maroe tiko ni wangalala tiki kamnitiko na tiki ni singo ya. Wakarawai na ka tinika vitu ni singa ni vulotune mai na tinika ndona kaloka na mataka ke na tolu na kaloka na kavi na wakaidhuritiko na tolu rua seiba 320 North McDowell Boulevard mai Petaluma lewasar na kai wakaruta ki tu kena enda na wakai wata ke kena ya na wekai so erto wakaruta ki tiko na Regional Pacific Islander Task Force na Radio Bula Duavata. Ongo na programa Warotaki mai na Regional Pacific Islander Task Force e na Radio Bula Duavata San Francisco na Kauti Keda patamai.
Esa mai sivatonga na vai na rosanga vula ka vana maniti wa kambula tali tiko ani ve kia mnina se amatiko mai ane kawini kua na no matiko me wakaua wakarai taka tiko ani na dona ngona leka angoa na rongothi tiko ani kena na nonda VCCV tiko na Radio Bula Duavata dena ni kena ki ni utuko na tiko ani na kani VCCV ongo ndo katunga ani wakawini vinaka na Radio Bula Duavata na no manindau veto mani tiko mai bula vinaka ndi mai senga ni ndona kai sau mikina. Na nonda na health fair ngo e wakaidhuru tiko na kitini ka vitu ni singa ni bula mai ngo e na senga ni sau mikina ndona ka. Senga ninga ndrivikina na insurance, senga ninga ndrivikina na nomu ID se dawa. Ni ngole nga yani embaleti kenta tau saranga na kei viti na ito kei. Wakaidhuru tiko na 320 North McDowell Boulevard e na ngai mbitiko yani na kena tikindua e na nonda tau wata ngo na Radio Bula Duavata. Au sarati kia mni, mani ngai vei tukutuku ni takani. Go me embaleti kenta tau saranga na kaibiti se na kawaitu kei kanda tu sama iwa kei tiko na vanole wungo Amerika se nga tale nindo na katamata e na ngole ani e na nonda tu singo ya na kena bimbi kena bimbi tiko na nonda tu sama tiko ke na sasanga ando sasanga tiko kena na Regional Pacific Island Task Force menda kako ni ngole dhavi e duana kawatamata e na ngole mai na wasa Pasifika sivitonga na vai na rosanga vuluka vitu rosanga vuluka ono no viniti via wakambula tiko yani vendi mai ko mai suva don bula vinaka mai Sacramento wakatanga kena ve lesi watu alu wali bula vinaka lesi vinaka na sema tiko mai na kavini ko waka nui vinaka tiko yani ve kimundrau na ve tumbuni wakambula talitangani ve kimdo kede sara mai na Zion Shopping Center mai tavua don bula vinaka na sema tiko mai na kavini ko Solomon turanga mai muri via wakambula talitangani ve sistavi na isisi ruvatu ke seni na isoro bula vinaka sista wakanui ni vinaka tiko yani en single ni ko sandonu wasotia o tingo sanangai somo yani na nomu wakatataro wakambula talitangani ve Salvation Job bula vinaka woki raf bula vinaka sista wakanui ni vinaka talitanga yani ve kimando mai Santa Rosa mai Sacramento San Rafael Petaluma venga na bono ni venga ravitiko kina en single ni ko ya kavi ni ko mataka ni ko sembongi levu ni ko ve kimando mai Ngilandi don bula vinaka.
Wawaratona na Sion Domoni o Yasa mai voto kina goe rua sanga bulu ka diona miniti me lima na kaloko e na radio Bula Duavata na sera katarawangona vewa ka mbula tiko ani kina we kiamani ke de sara na nonguturanga marama nei ta. Dombula vinaka nei ta sa nei tanga Au katalanga kina ve Salvation Job vuki raf dombula vinaka di saitoro vinaka wakalevu na sema tiko mai San Rafael na kavini kua wakambimbi tiko na vena no viongo ve Wanna Head Girl o Drew Grace vinaka na sema tiko mai wakatalanga kina ve seni na isoro ke indi mai ko mai suba wakambimbi talitunga na vena no viongo ve kimdo ke de sara na nonguturanga marama nei ta Sebuloni ke Lucy Rombula vinaka.
Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti, Keda, Vata. Isandong Bula Binaka. Doon kay Tukimay, endo binaka do Banggara? Iyo, ni Bula Binaka. Kito singi tukibo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakakana wagabiti. Kito rongoda, nito kendo na stondo buli tagi kenda to kakana. Iyo,
na Fiji Cover Store. E toka saranga iliungori na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. E Kauti viti mai vokapoleka ka voka se butaka na buona nanu. Boli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranganengona, kareang gona binakadina. Ngay indolo talangango na Nondato Boutique. E boli teki na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kina vebu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu saiba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu saiba vitu, diwa orua vitu tolu, se email kina Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemunda we California. Vima mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Mbega ni pasta kitigo na nomulore na buku ni smoke check kita urang ni bukiiko. Girita mai na nito team ni Empower Team and the Southern California Pacific Islander Community Response Team mo kuneki na nabibu kabagay labo kaseng ni Saumi. Gir mai na onurua ono saiba dua liwa ono. E levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena indu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda mo binaka na ito kay kanda sa may buhay tiga-tiga na buno lewo mo. Kaya wala may wangande, so sa may buhay tiga-tiga tunday. O dami matitiko sa sen. Raw sara na mga lewo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga daw sa mga claim e na loma ni rosa nga bulu kabana yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na yambak. Sigaw mo na website ka tungkol sa text by kinabasi ng walu-walua, tolu-walulima, e na kanay tugutugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wase yani. Sama ngolean, bisa nunggu
Pai pertona Andra Kiana Serneda Soyarto mai Veva Kamaro Takitukani Vikanda and I Kavivina Kanimoni Tindendai Nikatika Limani Singa ni Volome Nitaka ni Lutu Tiko ni Tavidavanga Garavitiko and I Kavini Kua Singa Livni Kua Sematakani Kua na Vesere ke the Sara Bakatang Takitukani and Nanda Vata Vatango on a radio Bula Duavata Kau Nitaka Talanga Bakakina na Ulutanga so mai Wase Tikoyani na Ve Tukutuku ke the Sara mai Kede Wakitukani and I Kavini Kua au nui tākani o ni mbula bina ka tiko suritika mni ni ge nana ma ki tunga mai nandona ngona leka ngoro ngodi tiko kina na nonda e waseni ngona ni ronga mai wal ni songo ne kabe bina ka ni moni tendendai ka wakatelanga kina na VCCB ka wawakari taka tiko yani ni sana wakaiduri tiko puta ki tiko ni kua dua na nonda VCCB Dona da VCCB ia dina ni kani VCCB tiko ia katali tunga ni wakavinibinaka tiko ndole tiko ni wakavinibinaka vikiam ni nandau sema tiko mai na radio Bula Duavata vikiam ni talanga nandau ngumatu tiko na wase tiko yani na nonda wata watongo na radio Bula Duavata se venga na vano ni sema tiko mai kina au kelani bunga bekenda nda sari rai so sambeka se sanda wuturi mbeka na rongo da tiko na bekai so member leta na COVID-19 sa da wakila tiko yana ruan Rono dolu tini kadhiwa, rono dolu tini kadhiwa, te kabuti ko mekena na vula mati, ni wasoti na vula mati ni rono dolu rosanga vulu. Na ngona nda wakila mekena, te kabu wakila mekena na COVID-19 ya. Eda pati ko mena ngona gosa senga soti ni vital no take wakalevu, dina nga ni rabi wakasala take tunga mai, na tambana ni mbula irna kena ndau ni na COVID-19, dona mate kasana mai tikitu ni nanda mbula. E senga ni rau ninda sana wakananda kue. Dina ninda sa wakananda kue na kia na mai vi tau bitu, vi waka matei waka iau iau, na vi matani tu lelewe so, ke na vi matani tu lalai talangai so, na nonda burubura, ia. Era tukuna tiko ni sana tiki tiko ni nanda mbula. Liu talanganda wakila tiko ni ke waka satu wika na COVID-19 sana roniu kai sana warwarato kumbeka na nanda mbula. Ka weekend tumbeka na senga nindo wakila na dingo ada tu sana wakila tiko mena dingo ada na weekend tu na senga beka nindo wakila tu na mosini ulu iliu tu sana wakila tiko ane na mosini ulu ya ke waka ya satu weekend tu na COVID-19 ke mai vito na COVID-19 Ndonga na kairabi wakasala tikino ya na kena bimbi menda na dhula tiko ni dhula ni tatarubi ni COVID-19 weekend na sembera tiko ni dhula dombeka na kaya ndon menda na wakasama takatale ya dina nga ditunga na nontanga lala ni ding tuna nontanga lala ya ndua senga ni ndua wakasaura rata ki tiko me na dhula ni COVID-19 sa tiko talanga na booster shots ko wase tiko yani na bula mayengo na bula tune ane katinika vitu ni singa na wakaidhuri tiko kina na Fijian Health Ministry Fair kana wakaidhuri tiko mai peraluma ia liusara na vitambar nimbula na mai tiko kina o katali tunga kina na kia na rawa ninda na mai dhula tiko ane dhula ni COVID-19 mai bira mandanga na ngone ngoe sana wakatu na nondando dhula tu ane dhula ni tatarubi so me wakana dhula ni tatarubi ni nganga na misila na kawao ya polio na vi mate wao ya da sandu kelanda senge sudu mai ndona ngone sana dhula tiko ana vi dhula ke de sarvango dhula ni tatarobe na vi mate vango e sana o katalitunga kena na COVID-19 mai wakandonu tiko ni rawa talangani sana dhula tiko irna embaki bula ono irna ngone bula ono tiko ngana dhula membale tira ka o tia sana ngai tiko irna embaki ono beka kina tin karuan do talitunga na matangali dhula e tiko membale tira ia o rongo de tiko na mada o rusa oti ni sange mire de tingo bakandina dina takitiko ni sabi tu talitunga vira na manumanu na COVID-19 san dewa ya ni vira na manumanu ser na wildlife toki la tiko California dina ni to senga nindo reida wasama se to reida wabuliti kenda to na ve manu kila iso ia da to kila da don men da to na kila tiko ni to rai nai maui ke ne matau to na reida na ve ulu ni vanua na ve kaulo ai tu era tu kina iso na manu kila wildlife ka randau yan rabi sartu waka woleka o ira na manu kila karatungo
ngai wakandina taki te kunguana ni sawe tau te kubira na COVID-19 e sana manu kara wawo ki te ngor na manu kila sawe tau te kubira na COVID-19 ngai tiko ni kila indina ni na watumbengo na wakasama so what's the big deal senga na dha me tona me kawai taka kina ia na kangai river mbita ki te kina ni rawa ni na ndeawa mai weekend tau weekend na tamata na gai katalanga ira river mbita ki te kina ira na kena dau ira na dauni wakandindike o ira na ira mai na tambana ni Bula ni kia waka tōna senga ni ngangaroni, ni sana tōwira tiko na manumano, te asana ngai ndeo tiko ani tete, tiko ani weira na matangali manumano iso, ka rao tale ngā ni sana leibure tale mikina, en dua tale na kena matangali, ke senga na vida tale na kena matangali, sena variant, tō ke lana ngona mai vito wikina na COVID-19, o tia, sanga i lako tali tiko mai vida tale na kena matangali, so e lako mai na esa i wura tali so, sanga i tuko ni tiko mai ngona na variant na variant go e vatiko ia. Andana ka riba mbita ki te kina ke waka andana senga ni andra rabi tiko andana senga ni ngangaroni tiko member leta na mationgo andina ni tō ki la ni wakawa wakaretaka tiko ni ato sana so sambeka na rongo ato sana senga ni via vital no taka ia na kaira riba mbita ki tiko ira na kena ndau ira na ndau ni wakandindike ira talanga mai na tambana ni Bula ni ke waka andana senga ni andra rabi tiko kina e rawa ni na gai vitu vitalo mai en dua tani tal na kena matangali sena variant ia kanangai kaukau adhake koe ana kai mbimbi kina while we can me tō dhula and dhula ni tatarovi ni COVID-19. It's here to stay. Tō sana senga ni rau ni kai ni na oitinga ango sa tō sana senga tali vital no taka se tōna senga ni na loma lenga taka senga ni tondonu me tōna loma lenga taka na matingo na COVID-19. So ngana ka menda na dau wakasama takatu, da wakanananu takatu, da rambeka ni ka menda na Andrea vitu kina. Sa watongo e wana miniti me lima na kaloko, and a radio Bula Duavata, wakambula tiko hani vikimdo ke sara na sema tiko mai ane kavi ni kua do Bula vinaka di sai toro, au nui taka ni ni maro taka tiko na to toka ni nraki to wakila tiko na tomba livongo San Francisco, sa kata mai, wakanui ni vinaka tiko na sasamaki mbeka wakaidhuri tingo re tautumba, wakambula tali tingani ve lendua ngona voni, Bula vinaka lendua, wakanui ni vinaka tiko hani, vikimundo se, Aunui taka ni do mbula vinaka tiko, waka mbula tiko yani vekimdo mai na mbudha mai na wakai, ni mbula vinaka. Vekimdo mai Midlands, mai na UK, waka nuni vinaka tiko yani Kingsland, waka tanga kina vi maredha lalanga vesi, mbula vinaka, do mbula vinaka na sema tiko mai serne, na kavi ni kua, waka nuni vinaka ni do mbula vinaka tiko, waka tanga kina vekimdo mai na atu Marcel, na atu Kukau, ni do sema tiko mai, vinaka wakalevu na sema tiko mai, ki kimdo talanga mai Samoa. Wakanuni vinaka tiko yani kimdo mai Tonga, nui taka ni mbula vinaka tiko, ni to toka tuna nraki, ana se burubura dhavanga, o ni sema tiko mai kina, ana kavi ni kua. Nungu chisu, nungu vanua. Yavalata deo nangai dalata, and a radio Bula Duavata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance, na kamani ni Life Insurance, kanganiti kanda na kaiviti Amerika. Yeah.
na nonda viti ke ngasini vuli paulangereki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotulevu ve mundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa levu ni bakaromboka ve mundo mai viti ena radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. Toki nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko entona ka. Mea dhava ningele itaura na hepatitis B test na madhau sawa. Asama ni lidhula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na nito matubabali mana matirero bakyo. Sakabi bikina manile indike vikator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono vitu ba 5 walu watulu sesikovana
befree.org na kena i tukutuku matalilai. Isando Bula Vinaka. Dosan kay toki mai, endo benaka tu bangara. Iyo, ni Bula Vinaka, kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasarangan nakakana wagabiti. Kito rongoda, nito kendo na stonda ulit kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarang ilingori, nakakede tu kina. Na Fiji Cover Store. Kauti viti mai vokaboleka ka voka se butaka na voka nananu. Woli teki tu kina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ningunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranganengona, kareang gona binakandina. Kay indolo bo talangango na nondato boutique. E woli teki na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karang isoli boy loloma. Wei kiamani mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
E sama isi vitongo na 5 na tini ka tolu na miniti wakambula tali tukane ve kamni na sengai sama vauti ko mai ke na dua tali na nonde wasini ngona na kavini kua na tomba levo go San Francisco to toka tona nraki ia na kai to toka tu kina na Vata watongo na nonda Vata wata ni virungo din domo go na radio Bula Duavata tiko talangani sema mai na TV Road mai Kinoia dom bula vinaka me Kinoia wakame sa teko tali tungana winter mai viti Wakanuni vinaka tiko hane vikim do au nui taka ni do mbula vinaka tiko me wakanga ka wakaritaka tiko hane na nonda VCCV ninge nana maki tiko mai kina na dona ngona leka go au na wakatangi taka hane dona sere ka ona ngai kerea moni kila mai se odhe langata tiko na sere ya ko ngai na dono na nona isoni taro na bi tiko na dhana kina VCCV na kina VCCV taki tiko ndua na ndrau na ndola na ilavo na soli tiko wakaidu dobi na iwoti ni singa ni vulangona me. Ia ngona gonda te rongo da manda na nonde wasininga na ni rongo mai val ni songo. Na rongo mai val ni songo ando rongo di tiko na ve kavi ni moni tiki na vakarombuka na ve kai so garavi tiko na vakabimbi tiko ngo na Vanua California senga ni ndo vaku iki na mai Seattle mai Hawaii ke vakai ndo mbeka na songo ndo na vuda tiko ndo na vina kata mena mai kadhiva ki tiko yani ndo vaku ta mai senga ni somi tiko na kena mai kadhiva ki yani na nonda Vata ngo na radio Bula Duavata na nonde wasininga na ni rongo mai val ni songo na vakaro wai sarangango ve sureti raramba tiko ke nandua na nonreto sasanga ni komuni lavo na Bula Bay Volleyball Club. Bula Bay Volleyball Club wakatoka itiko ya na Cover Barrel Night au sembera wakando niu lakova indo na semiu reida semiu laki ngandi embeka wakilatiko indo na Cover Barrel Night ia au sa nana makitiko men da tonali sote ani na bongi ni wakaro ai saranga ngone karua sanga vulu ni singa ni vulu mei teko butiko na 5 na kaloko ne kavi kana gele ke davo tiko na tini kandu na kaloko na bongi kana wakai duri tiko ngo na rua vadhiwa walu dhiwa 24989 Santa Clara Avenue wakatoka itiko na dhani vanua na wakai duri tiko ya na Sapphire Banquet Hall au na gambito tiko yani na kena tikindua na nonda Vata na radio Bula Duavata Facebook page ke wakao ni sembera tiko ni raida se odi senga tiko ni sekila au ni na via lako talanga ni moni laki wakatoboletu na nonrito Cover Barrel Night na songo na Bula Bay Volleyball Club. Retona wakaitavi tukina, sertona pe wakamarota ki talitunga kina na wonga ke munia, wakarota ki tukina na wakaikavi, na iduruduru ke wakaona soma rau ningo, e $5 ia ke wakaona ngele ki soma i katumba, e na ono $5. Rau tiko ni wakoteani na nomuni iduruduru e na Zel ve Isaac, toranga na ita Peter Isaac, e na Vaseva Walu, ono tolu vitu, tolu rua walu wa. O yana Vaseva Walu, ono tolu vitu, tolu rua walu wa ve Peter Isaac ni ke wakoteni kina na nomuni iduruduru, $5 ke waka ombera, ngele ki somangana nomuni iduruduru e katumba e sana ono $5 na keni sau. Ia, vitu na kaloko, tiko kina, $1 tiko kina na ba, sani na roni na takatanga i kiana kai roni na oni na vulia na ba vitu na kaloko e sana $1 tiko kina na ba ia na 5 na kaloko e na $1 tiko kina na songo toka rota katale hoia na Bula Bay Volleyball Club Cover Barrel Night and wakaiduri tiko na wakarua i sarangango and na Sapphire Banquet Hall mai na Santa Clara Avenue Haywood o na rua ba dhiwa walu dhiwa Santa Clara Avenue Haywood kena tikindua ningai reida mai na radio Bula Duavata Facebook page yo na wakarua i sarangango na wakarua ni madhau katumai o te tiko ni wakarua ni bulango na bulomei e na wakaiduri tiko kina na Sukuna Day, kena wakananumi tiko kina na ratu Sukuna Day, karto dhidhi wakatiko na songo ni Vulioti, e na ratu Salala Sukuna Memorial School, na numa tiko wa sanga tiko mendua me keto na mai vital no ayani, e na
Na kawini kua, ia o sa wakanuni tiko ni na rauni ndua e ngalala mai na kawini mataka ndu verito na leoni komiti, karto mai dhidu wakatiko na songo ni wuli o tini Ratu Salala Memorial School, member lata tiko na kia na wakananumi na Ratu Sukuna Day, e na wakaroa, na watu tini wakaroa ni wulongo na wulo mei, o sanga tingo meu reta dhake mai na kia na itukutuku matela live e kia mani o ni na via ngole ni kina, na ka ngautora rau tiko, ni sa ndona ka na non resa waka rau tiko, member leta na songongo, na Kalavata, usa reidi tiko na Kalavata, na kena sa weital no taki tiko, member leta na songongo na Ratu Sukuna Day, o na waka idhuri sartunga, e na waka rawai na ika, au pambote ana karusanga bulu ka vitu ni singa, waka rawai ni karusanga bulu ka vitu ni singa, ni wula mei, e na waka idhuri tiko na San Rafael, FUMC Hall, FUMC Hall, teka wuta ki tiko na songo e na Wema Manitini e na Mataka. Wema Manitini e na Mataka, e na wakaidhuru tiko e na San Rafael FUMC Hall. O wambo tangoa na wano watanga ka wakaidhuru ki na Honor Foundation na Seafood Broil ka wakaidhuru e na wakaroa e na madhasawati. Au na numa tiko ni wano watanga o ia kia wakaisenga o na gai wakandondon takataleani, ia wakadada, e ana wakarawai, o teo tini wakarawai ni wulango na wulo me ni karosanga wulo ka vitu ni singa, teka wutika na songo, e na Wema Manitini, e na Mataka, ni sa sureti to kena wakaleolevu mo ni nangoleni, kena wakaleolevu. O teo tini tukutuku, e na irongon mai wali songo e na kawini kua, gome mbaleta tiko ngā na nonda, na Fijian Ministry Health Fair. Kana wakaidhuri tiko, e na wakarawai ni ka tinika vitu ni singa ni wolo tune, wakaidhuri tiko mai Petaluma na Tolu Rua Saver, 320 North McDowell Boulevard, mai Petaluma, kila ni, wikimdo mai Petaluma do sana kila tiko mbeka, ia kia wakao ni sembera tiko ni kila, senga na lenga, sema tiko ngā mai Keda Radio Bula Duavata, e na gambi tiko yani na kia na tiki ndua, e na nonda wata watongo, ia wakadada sara, weisure tira ramba, mo ni ngole ni kina ngā sengone leo tangani ni ngoleani. Go me baleta tunga na nonreto na matai erto na wakarita ke dhaka ni linga tiko kina na isongo ni marama mai na Petaluma Wesleyan. O ti talangai ana wakaidhuri talitunga kina na nonra na tiko yani o ira na wakalisi mai na tambana ni Bula so, e na wukunga ni nondela kilo rai, tumbuninra na matini suka, wakatalanga kina na hepatitis B, na colon cancer, wakatokai tiko na kina wakandikevi na colon cancer, na colonoscopy, wakatalanga kina na wisdom study, angoindo na kakiro sando wasi tiko ani wakawasoma, na wisdom study ka rawa ninda wakaitawi kina na marama, it's okay. Ka usura tiki amni, mo ni ngoleani ke wakao ni via laurai tiko wakabuni wai, sembera tiko ni ukilang, na ivena pono mo ni ngole kina, ni riba mbi tiko mbeka, se o nui ngau tiko ni senga na insurance, se senga tuna pepa, senga na lenga. Ni ngoleani ndala kisota, e na wakarawai, na ikatini ka vitu ni singa ni volo tune, e senga ni ndona kaisomi. Ni ngoleani ndala ki wakainga takawata, na vekaiso e wakarutaka tiko na Regional Pacific Islander Task Force, wakatalanga kina na Radio Bula Duavata, kerto na isongo dhoko wata, kerto sa mai vitoko ni tiko e na ken na dhidwa ki tiko, na isongo go na Fijian Health Ministry Fair. Go rito waka tiko kina, na isongo loto e ana Petaluma Wesleyan, wakatalanga kina rito na kena ni wou, ke na Petaluma Fijian Ministry. Nui taka ni na tos tiko sa na tos tiko yani, na beba kararamataki me mbeleta na isongo dhoko wata ngo, ni rawa ni rana laki o katalami kina so tali na isongo lotu, wakanuni tiko me wakata kirto na Assemblies of God, vikimdo na CMF, mai Santa Rosa, meletango e erto ngumatua takatiko na Regional Pacific Islander Task Force na kia na dhidwa ki na isongo go, wakatanga kina na kia na viva kararamataki me mbeleta na Nontambula, kara ngole mai uira mai na vitambana so, era venga ravitiko na vitambana ni Mbula so, mentabu kei kina na ito kei kanta samai waka i tiko Amerika. O ana vida ngana i tukutuku mai lewena tiko yani na nonde rongo mai walni songo e na kawini mo ni tiendendai se mani songo dhawanga. Ondo na wudha tiko se
sa tikumbeka na namdo sa vivi tikumbeka na isong-songo tikumbeka na sasanga ni komuni lavo se na sasanga dabanga ondo na buda tiko to bako tamai me mai kadhiva kiane ni kani tukutuku na buku ngani bibu ngondo na nguni sa leroni na bibu ki tikani kena na radio Bula Duavata kena no mundo sasanga botongo sibitongo na lima na rusanga bulu katolu no miniti via vakambula tiko na serre kataravango vekemdo kede sara na sema tiko mai na kavini kuando Bula vinaka vakanui ni vinaka tiko yani venongo turanga tau Bula vinaka George vakanui ni vinaka tiko yani vekemdo mai Santa Rosa ni vosotia vekemdo mai ento isa Ayao, sayao na ngunti mbambakau da katokngori. Wakanui ni vena katalitingani vikemdo mai na TV Road mai Kinoia. Wakatanga kina vi Elesi Wong, do Bula vinaka wakalevu na sema tiko mai. Vikemdo kede sara na matapu vale na Wong, mai na mbati ni udhiwai mai rewa. Na rewa. Bati ni udiwai na rewa. Waka nui ni vinaka tikani vikimdo. Mai na tembara e na kavini kua. Oni tinai beti vinaka wakalevu na sema tiko mai na FSM North Pacific. Phnom Penh vinaka wakalevu na sema tiko mai. Bula vinaka Andy Mbawale. Vinaka na sema tiko mai Ratambu Nandi. Wakatalanga kena vikimdo kedesara na sema tiko ngori. Mai serene. Ma reda lalanga vesi. Waka nui ni vinaka tiko yani. Vikimdo mai sanangori. Oni taka ni. Oni mbula vinaka tiko, wakambula talitunga vikium ni kethasar no venga ravi tiko, vir nei tambangase, ena kavini kua vambuta san rere vaka rauta kumbeka na kian rere vaka kavi, au ni taka ninda no venga ravi tiko na matan renre na kavini kua. Sarango na daun renre, ia. Seraunga ninda tona matan renre tiko ni tau venga ravi tiko, wakambimbika waka esa tiko wakalile na takurua, Vira nei tambangase, tau sana mai takurua talmenga kino kintou, Auna tauranga ibuki no muina ki makawa auna numa tua nunguro sitale maila kemba naruna salava kaeno beita imi mea dokina make kasanga ifinisi
ena Vagarobuka, Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Now, if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Keba kai longa binaka mai sana kendua